Kani gade ka Pati CTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka arp khandai trek uluber. Lapan kot no ya ka yo pen ina me ki mar ki mata ki babon jan ka bala pelong nadu ka arp khandai trek matau benai leber ha phalau jong ka State Central Library Shillong. Kani gade ka yo ka bala pelong da ka Meghalaya Khadi and Village Industries Board Shillong. Kum sibenta ban aila di kitu ki briu ki bala sengkam na jong. Hakikam ba per ki bala yo lej penteben halai ki jong ki kam ling ba ka Khadi and Village Industries Board ringkat ka jingira pisa da kani katnan. Haka jelang pengkot no ya kani ka yo henne kasngi lai don lang ru ki he jong ka Meghalaya Khadi and Village Industries Board bakan thop ya upi Chakravorty nang tau Executive Officer ba piling do u State Director u VS Bagul bat layo iki kentir ai khublai ye kinang shimenta now Extension Officer jong kani ka bon u ba SR melim ngam. Hakani ke jelang la samru iki certificate chabaro kitu ki balawan shimenta hakani ke yo ka balai sngi bakan thop ye ki ba nakaleng kani ke jela Meghalaya batru ki katu kat ni na po ka jela Assam jeng mod jeng ni program kalong bangin wanra ye ko platform dan ni ke je kendu lang jong ini ki nong sangkam sengjam nang ba Gila ban liu jung mot bat kham penbha ya design ye kom sna ye kom ban kham pen roi ya kham tam le ha kalyang kayo ka ha kane ka de ka exhibition kom buyers and sellers meet kaba pelong dah kena office jengi ke Meghalaya Khadi and Village Industries Board. But yang kena program was sponsored lengba Khadi and Village Industries Commission. Kalau along ke jengmentos saya kena ki entrepreneurs jengi baik lala banyo banyak beli jengmet gumno ban kham improve nanti ban kham penbha yang kerkom tiar kum sna tiar gitar jongki tekane ke program kade exhibition tangnam ta ki ne bagi yang PCBI kebut polymers and chemical based industries ba kham tho e yakni ki jisna nam ta ki bomiti ki juti ki dhop bat kane ka exhibition pelong tangnam ta ki ne ki tiar te